Kublai shibun ya pi baro te don kito ki bakali shapang ka admit card bahato ngayok kat no teli ki admit card habang apply bat ya ka UB group bat ya ka AB group. Te mentapai ya ka ni ke video haduk ka bakut ngan ai nuksa beda ka video hato piyok kat no teli ki admit card lani hato piyok tang kawai ni hato piyok ar teli haba pi apply bat ya ka UB group bat ya ka AB group. Adon ru na preng jong pi ki ba apply baro lai teli kata ka UBSI ka UB group bat ka AB group. Te mentangan batai yakine baro hato piyok kat no teli ki admit card tongin ya pej ya kane ko video leng ba kane ko video ngan pen I beda ka nuksa hato piyok kat no teli. Mentahang ne piyok I ya kane ka page ke boong login. Te to mentangin ya login ya kaneka account jong ini iba hato iyo kat no teli ki admit card haba I apply ar teli ki post kata I apply ya ka UB bat ya ka AB haka juga por te hato iyo kat no teli ka admit card lane ki admit card tongin ya page. Te mentangin ladap login te tongin ya page ya kaneka admit card jong ini iba. Te ini iba I apply ya ki ar teli ki post kata ya ka AB group ya ka UB group. Te iyo senta hamoyong haslong. Te ini iba iyo ar teli ki admit card kata nakamta ka AB group in like mare ha ka ar pokundai tarik benai bakat we ar jar ar pusau kat ba nakamta ka UB group pat in like mare ha ka lai tarik benai bakat ar hajar ar pusau. Te piru lada pi apply ar teli lane lai teli semut ladapi apply pada ya ka AB group pada ya ka UB group pada ya ka UBSI te pin hap yo lai teli ki admit card te ngatrai pilas ngotu ya kata to kublai shibun.